تشقاسيش ديرك يحزدكي وتشقاس ديرك شتحزدكي خود ديرك برسا حسکرنا ویجی دیرکیره هرتم جدهات کرن برسوا ویجی دیرک جبهنا دای کامنه اس آگرم و قط نامرم ولی دیرکی هر وگرم جبهنا دای کامنه عندي ورسيرانا منه ورقه هفينا منه تجرنا تجبيرا منه ورقه هفينا منه تجرنا تجبيرا منه أساقرن قد نامرن بدرك هرب قرن هنرمند جمال سعدون جدایک بوی شش هیوایک سال 1958 جمالباتکا فقیر و بلنگاز بو لسر دست مالباتا خو فری حسکرنا ولات و ملت خو بو و دزاروکاتیا خوده حشکار هنری دکر و دتمنکی پچوک ده سال 1968 لگل خاله خو هنرمند عبدو علانا وکو کورز درکت شاهیان و د سال 1972 ده دست بکوتن استرانان کر و د سال 1908 ده یکم البوم خو تومار کر هنرمند جمال سعدون ندوری دوزا خویانه توی بو و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو جبر آستانگین رژیمه نهینیا کار پارتیتی دناوار خستنا دیرکه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دهات ناسکرین به باوی حکیم پارتینا دلیا لولو یا بوم پارتینا پشمرکی بارزانینا لیا لولو یا بوم پارتینا باوی مسعود گلک سترانی نتوی گوتن لسر کردستانی لسر بارزانی نمر لسر سروک مسعود بارزانی کونری ناوی ده تنه مالا مصطفی بارزانی و سروک مسعود هلگری پروژان اجتماعی نه و اون ین کارن ملت خوا آزاد بکی دشمن باری میا پشمرگم دشمن باری میا پشمرگم سال 1992 ده بری خدا حریم کردستانی و جالی سروک مسعود بارزانی و هات پیشوازی کرن توی مسعود بارزانی شیر کرد قهرمانی شیر کرد قهرمانی هنرمند جمال سعدون دما 2 سالان لباجار زاخو نشتجی بو و دیگلک آهنگ نتوی آهنگ نوروزی لکردستانی بجدار بو و پشتی 2 سالان جارکدن بگرا باجار دیرکه و دست به دعوتا کر و تا سال 2009 بردوام کر سال 2009 ده جبر سترانی نوی نتوی لسر دست رژیم سوریه لباجار دیرکی هات کرتن و پشتیوه جبو باجار قامش لوهاد و گوهستن و لگل هجمارک هنرمند دما 8 حیوان لزیندان علایامان و پشتی جزیندان درکت جوالی رژیم وجه سترانا هات قدغه کرن. هنرمند جمال سعدون بهتر جه 25 برهم نوین تومارکری هبون جپی و آوازن هلبستوان و آوازوانین مزن مینا شفگر میرزا جمعه ارسی عدنان باوی هجو نارین عمر عبدالعزیز سلیمان زاخوی حسین ابراهیم و گلکیدن هروها 3 فیلمی ویجی هبون دینگیری ناری استران باری لیلا شرندیکا بونی چه مکانی چاوه
دار اردê ve têgirêdan Cemal Seedûn bi xaka welatê xwe ve girêdayî bû. Lê mixabin nexweşiya jiyanê û sîtemkariya rejimên dagîrker ji xaka welatê wî re hêla ku hunermend Cemal Seedûn berê xwe bide riya dirêj, riya welatê xerîbiyê. Ku di sala 2010 de hunermend Cemal Seedûn berê xwe da welatê Almanya. Lê piştî şoreşa Sûriyê dest pê kir, carek din vegera Dêrikê. و ji ber rewşa xirapiya Sûriyê, Cemal Seedûn lêgel zarokên xwe berê xwe da Herêma Kurdistanê û piştre jî ji Herêma Kurdistanê carek din berê xwe da Almanya. Heta roja oxirkirina wî, bavê Mesûd dengê wî wekû dengê bilbil di nava şahî û aheng û çalakiyên neteweyî û ceşnên Newrozê de her hebû. Dema ku zarokên wî dixwastin herin Almanya, hunermend Cemal Seedûn berê xwe da welatê Bulgarya ji bo pêşwaziya zarokên xwe bike. Lê ji ber serdeçûna pasporta wî li welatê Bulgarya asê ma û rastî nexweşiyek giran hat. Li nexweşxaneyeka Sofya paytexta Bulgarya di roja 30 Adara sala 2014 koça xwe ya dawî kir û xatir ji hezkiriyê xwe xwest. û piştre bi alîkariya hikûmeta Herêma Kurdistanê termê wî ji bo Herêma Kurdistanê hat veguhestin û li ser wesêta wî termê wî ji bo bajarê Dêrikê hat veguhestin û bi hezaran ji xelkê Dêrika Hemko bi dilekî xemgîn bi çavên tejîrondik pêşwazî lê hat kirin û bi xakê hat spartin. بابو قالوا ذيك